Hallelujah. Aingo yu blay hagenega janmit bayan yoban ya kren ya tin jong blay panga jing plus shaman sim. Ai kublay ya pi baro ki ba id ban yos nyo ya ki kubor lengkot na ko ka por sa we por na kenega channel. Kublay ya pi baro traun kar ko ya pi ki ba yos nyo ya ki tin ki jong blay bat ki jing plus shaman sim. Hagenega janmit pulin naka gospel jong Yanis kalanong ka baar po way ka dekat ka baar po sao ka gospel Yanis kalanong ka baar po way ka dekat ka baar po sao ka baong kumni uneu long utaw senran ba plasha pang kineki ay ru bat obalatho ya kineki ay ru bat ngitip bagading pla jong u kalong ka basisha ka jing pla shaman sim kalong ka wene gijing hikai jong ka balang bat ki apostol ru hagi por manswa ki don gijing pla shaman sim joki nakapor shagapor kumbau apostol Paul ula aga jing pla shaman sim hakmat jong kitemen basan hakaway ni ki jingseng ha Jerusalem haga nega janmit ka don ga jing pla shaman sim ya ka ba we ni ki longpa na ka balang karkhana iba karli mentlu i ai ya ka jing pla shaman sim yala ka jong ka jing shem layatho kumne Ngidon langut ki kon, weu chenrang bat arngut ki kon gentay. Ngilalet bu school ya ki kon baro. Hari war jantia Church of God Secondary School lat ceplem amlarem. Ukon chenrang ude banang kong badan daw lapas metrik la mino na school. Kila sa setanggi kon gentay arngut. Hadin bala yat ke school kato kan ni benai. Ikon gentay bakam he ila yo akajing pang bom ti brew bat iklon man kapor hakano kono kajaka kabaki kata kajing pang ngila perkat yo le si don AA ke bakta ka kli jongi kumta klempen slem ngila let yalam isha super care hospital Shillong bat ngila let pa duai ru hai doktor CMR Saukmi, bat hai pastor Fasban Tuting, penban andala poi sesenong, ka jensitom ka kibiang. Hadin katang lale lamno ye isya Nazareth Hospital Shillong. Hakataga por, ila kipang bat imti briusyu, hadu praganta. Kaba penlengo yang i kalong baki tes barot, baki doktor ke la le ya i ki long normal imdan jingpang bat ki la suai katokan ne ki dawai kastrik hakane ka sinru ngila let pa duai biang haki sakri utra nre tang supoi saying ka jingpang ka kibiang bat kala nang jur hado bangila hapsay no ya ikun naga school lateplem bat pa school no i hasnong ban yo pe bhano i daladi haying haba ka school ka don hasnong hakway ka sngi kat bay dang don ha school ka ki ka jingpang tang Maria yo kubor bay la kipang bran ngalamare kumukpa sa school Hagataga sngi ka jele kalalong ka bajur balahaban bat ikikti kikjat namar ka jiaksat. Hagataga por ngalas ngautu syai badew mensim baman kumta ngalakli meu baman nangno mewan ujubab na krang syuri kaksat tourism kaksat tourist spot haba kaba halat ceplem hi hajan lat ceplem ngalakli biang kanungut pidon ulai jubab arngut iwe gente baru weu senrang
Markum tangala puli naga gospel Marcos. Klenong bakan riu kedekat kebakat san kat pra. Bat ngala ong ya ginohikai ban record video ya gijia kren baruksud. Ngala dumok yaw tauksud da kajing duai haka kertengu Jisu. Bat ngala ong baka krang suri kam de ka jome. Ka de ka bau bleu la tau itenat. Baki breu ki wan pet yaka. Medei nong syukur bau bleu la bekno. Ya mena beneng bat hang neru. Ngin be ya me haka kertengu Yesus Kristus bana Nazaret. Utauk sub jula ong sya abangan mino. Badi kunru ila tibriu. De kun ila ong sya abangan let sabar kendiat penban. Kalam re sesurak bat ngilai be ya i. Bat laya tu bangan nomi. Ladangam yo ra yaka ngamsuk. Ngalaong kata kabam long na mariaka ni kun ngila depen kentang naduk dangrit badi day ijong Jisu. Yame la be na beneng bat hang neru ngin be haga keteng Jisu Kris ubana Nazaret. Tomino. Utaw saitan nuksud ula mino bat ikun latibriu. Man kasngi ngi pulega ktin ublay bat ngidway bat ngi sya jing idru. Hakaway ka mit kat ba ngi dang duway hayeng. Nga dang yeng bu kti ya ikun ilayos ngaw ya kajing sawa. Bat kajing kerho kabadon kumbadon ba mare. Ka yeng kalaki kitin kila riu. Shaw kistul kilaki bat tengku. Ya kastul bangasyong ha kata kapor ngala ong amen. Kakmigi kun kala ong ya nga piyos ngaw. Nga ong hoit nga yos ngaw tangba habang ladway kiknay kilapet. Nga ong ya kiknay baki kun inom ting. Nadu kata kapor kadei kasngi sngi toding kan riu tri ubnai nobar arpo katpra. Uksut yula mino ikun jongi ila bam ila di ila kot ila kia ila sngat ila plung balab teng biang ya kajing puli hajwai. Kini kilong kajing pla kibakum ka yingim kletsu junam. Hamtam ya ki kamba ki kampla bau blay ula le haga jingim jongi ka jing sngawo jongi yo blay ka bamla asu ban batai kum tadaga man sim ka bakemet ngi ong yaro yaw try daine jing pla barit nga khot nga wer ye pi ki para banget ne ki bam de ki para banget ki para Kristan ne ki bam long Kristan ru. To shani how try. I tilut yala de met batman sim. WhatsApp ting yang scam hap dengi jing tenju. Bat haga bor kas namu Yesus Kris. Dasi sya un pelat ya jing te jing kum upaman. Bat naga bor ki ksut ki krei baro. Ngej bay ne jing plalangkot. Naka balang nakarkana. Kala sya ban penrung lem. Ha ke kitab sa jing kan mau souvenir jong ke jing dap arpo sans nem silver jubilee in the long ke jing ku yapi ke ba yo ban pule ya kata ka souvenir ru kom ka ying e ker parit yapi ngobhakin malam ying ke jing duai jong pi bangin nang klan ke jing nget berhem ke ban sim ban sakri kambha yau try kat bakit sngi ke dang wan pat kat bagi sngi ki jingwan pat utrai kala nang jan ngi na ka ying ka sem ngi trang isliang ban le ka mon utrai ban pla ban saki u kat bangi dang im ha ka ni ka protei ngi nges kem baki kularu Jisu ki long ki ba im bat ki ba donbor haduk menta kaba ulaong hakmi na lor kan lemat pi halaga sngi haduk ka ba wai no ka protei
Ai ngo yo blay nagamta kene kijing pla lengkot kiba ngelios ngau hagene por na gabanta ga buram jong Jesu. Amen. But amen.